Pula Wagwan. Happy New Year for everyone. Sundi we umwaka utangiriye wana. Byabereye muri Mutima Bar papa. Dora watoto bari baje muri Mutima Bar. Tingisha tia nyashi petia. Muzonge akayumbra muri medura peti. This is Mutima Bar. Here we go. Ari Mutima Bar byabereye ufite ikintu cyitwa clip y'ibisazi papa. Ibyo ni cyubonye. Hano hari abatoto bari bazanye man. Nanjye narumiwe. Look man, reba neza. Hano hari ikintu cyitwa abatoto peti bateye igomye. Abana batanga show. Icyakora buja yaranyeretse isi kabisa. Yaranyeretse isi ku buryo bwati wow narasigaye papa. Narasigaye jewa. Nakishije papa. Niko gambere nara ijoro ryose igahira. Numvishe nitiro papa. Nkabona minga no kugohiga tu nyene bisanzwe na ubundi yari bombo crash. Pula Kamaze gutembereza Mutima Bar kwanza. Biare tukajya weri heza uja kuri biare ugaterama ni full tank. Twaretse ibibera yo murabizi papa. Sinakwika mbivuga. Ikambereke kitchen aho recommendation y'ibi food man ikorego. Recommendation y'ibi food ikorego papa bayishikiye ku ifeza yabo ndaki bavuga ati mu mutuntu tudasanzwe hariya ndaki muncangire ireka wereke mu yindi si papa. Hano mu yindi si abera yabindi biyobeye Narumiwe papa. Abaji baba barategura abona ko isi baba bayifatiye mu biganza mwana. Abapaparazi tuba twakwiriye amasanamu y'abantu twayatumwe papa. Tuba twayatumwe kabisa yaho cyangwa umbisonge muki papa. Izonge ngerera nanyica papa irananyica. Reka nkwereke stock rero y'ibinyoga aho recommendation y'ibintu by'ibinyoga ibira papa. Ariko njyana nimwe yasigaye ahantu kunyota bari baje bizaniye ku mudu bari baje bafisi nakinyoga bari kugusigira kari ni Mutima Bar. Ahantu hasi hariho hejuru n'abantu babaviye abantu bapapa biyubasha taka yashwa bashaka kwitiza cyo ayigana n'agacupa takindi. Hariho navuga ati reka manze mbiyereke kwanza nangure clip ya fresh bereke bimwe mutari muzi bimwe mutakika. Nabonye umwana yitika ndavuga ati noneho turatewe papa. Narumiwe navuga ati asha iyi revo rero reka nyikasore ngisinda nayite ubwo ngego na music papa. Jewana nazimira navuga ati ngaye cyanzanye nikazi cyanzanye yo mukubika utundimo. This is new year mana abantu barakanze umwaka 2026. Ndavuga ati abantu ni gapumwa umwe wese na baby umwe wese na biya ye umwe wese na vibe umwe DJ papa. Respect to you my bro. Umu DJ yaratanze show twavuga ati noneho rero ijoro tuzimenya kusi aduhaye ijoro tuzimenya papa. Mojo ahantu yari iteye ubwoba. Abiyari ntigirabura. This is Tiger Vibe. This Tiger Vibe man G respect to you nawe wari wahishikiye. Umutire udukabutiro y'umubona gafite vibe. Mu nyuma yatazi bamuteruye nagati wa mutama yaramava muhira kwi. Mutama yaratibuye inoti bavuga ati nge nukwira kwa mukere ba. Vile Bujumbura kabisa. Akantu kaga stage nikigera kabura abantu bavibinga kwi. Bonne yari Bonne sasa njya ntangwe gukwirika abatoto bari okipe. Anze nkwereka abatoto bazi ibyo bari mu byabo. Ubundi ayishura aza gutungurwa papa. Ufite abana bazonza. Ufite abana. Tiyahira
tia hera undebere tia hera ya hano kwi manze nkwereke icyuma kwanza byaje byaje kuturyohereza amamiliyoni ngaba ya ewan tia nyashi papa tia nyashi papa maze ndebere umuji ayo ndebere umuji kama baba sasamba abana biki bakumara umwuka mwana sasa none after a few moments afatanye n'indi niga papa Josa tia nyashi papa tia papa yari show mutima ba man umwaka wawuteye ubwoba umwaka utamwe muri mood just nibaze ko bari no mwinosi kabisa abana bibarira abavye babari boshi papa tia moni tia hera Hondu umwana wa Bonne papa nawe zagu urabona abana imyaka bageze mu mwana uyu mwaka ngiye gubyara nanyobeye sinibaza kandi 2026 bariko barinzihiza bro sindanavyibaza na gato sureba man tia moni ubundi umwana witse none kaba yizanye umubaziki we tia abana baba barateguriwe mwana abana baba barateguriwe papa abateguye abaje kugira imitungo yabaviye ndaki abacu nabo barimo basimba imigazo papa tia hera Kinoti we ya seti kanda kinichupa aja mgati ngiye umwaka nda office umwaka waka this is my dancer my super G my singer abantu murinzi nebera reka kuno mugabane bamwitwa Falcon another bang search Falcon ndibaza ibikorwa byura bibona ngiye narakonfirimye ibindi ntiwambaza tu nawe gena ashura konfirima papa Falcon the bang my G big up to you reba hariya mwana uri kone ibintu bintu bibera yo papa we na bintu ubona papa this is Buja flavor byose bibera mwana yari yataka biya imugeze muri medura nakicyo azo ndiberere ngana ko nagira batangiye pasi y'ibebe ngasasa mu ruziga niho byose bibera papa umwana dore ucaye pepe come on umwana ngaya yashinutse atazi ko turi mu isi canke mu ijuru papa ari muri 2050 ndaki waka bana iyi Buja rero ngiye yanyeretse amasomo yanyigishije byinshi ari nanzuri imwe napfuye mfasha ndavuga ati noneho rero nukundi muntu papa niba batoto hariya kuno abishise biyapoye avuga ati baji muratubona se papa umwana wamusindikije ngo tia nyashi papa tia nyashi ibintu zibariza inwana ibintu zibariza kwiri papa inwana Buja flavor fata bebe we ibebe zazasisika icyakora mutima bar ngiye yaranyemeje ndavuga ati respect to boss wa mutima bar nawe ati warateguye papa hari muri kabu uko nababwiye papa hari hasi hariho ju hasi rero niho habera babana bavuga ati bashaka show samples bashaka show igihumbi kwijana bakarenza amadigre ndaki amadugre bakayakuba papa this is mutima bar Buja forever icyo bakubwiye ati happy new year reba bana sasa rero nyamanze nkwereka abatoto bari bazanye ibeni ry'abadada kumbwira ngo ari kuri umwana utambisha icyo nikibaho kumbwira ngo uri umwana utambisha jami dara shoto mutima bar ukiwa wahishikiye papa kabanze nkwereke batoto kazi sasa abarundi kazi uona mtoto mva suwari hapa kabisa
tia baby we, tia baby. Ewa, aha waba baziki papa, this is Buja forever. Aho byose byabereye sureba rero, reka mbakuzanire papa, sura badata mano urundi babwibutseho bakisha amajoro papa. Dada bakisha amajoro we baba baziki musaza bombo clad. Here we go. Reka nkwerekere icyo bitwa imyambarire y'umukobwa. Umukobwa yashinuye anavuga ati noneho rero amatara bashake bazimye. Twaziwe amatara bashaka bazimye. Mwana nubwo utamubona fridge papa, kinamubona amaso mu yandi hari night. Ewa mwana aracana tatu mubona kuguru mwana tatuwaje kuguru ku maboko. Ewa ndavuga ati umwana yatuziye ijoro. Ewa ijoro wallahi mwana afite tatu mibiri yose. Aho nawe ubonye baracaza papa. Reba fire bari babombokaje ngaho mu gisagara ndake. Aho rero nawe ubonye sasa byanda kwiri icyo bitwa karutura w'umudeyi. This is Falcon Mighty na Petit Len Kid papa. Ewana wadensa dufishe muri Beat Boy. Ewana Igo family abaciwe mu kota bahigire bavuga ati ngewe mwaka nushobora gutangura nafise mood na wazahera nshaje guys. Ngo nawe urabizi none ngo subibona ajamandaki ajabona bitekereje muga rumva bagize muri show bavyatsa hakagurumana la papa popo mile ndaki sa nagiye muga ati none mbonye icyo bitwa mutu namanyibona kuri post namanumva bayivuga ntari gabone muti cyari cyo mutima bar. Yanyeretse byinshi kabisa. Nawe mba nabiyetse mutavuga ati ngo ni AI cyangwa se ewana ngo ni reka mba nayigereye wumva ziki ujamagira kore remix ya Tsunami muri peta ikorokiye wa ara remixing waka haraka vibe ahantu rero sasa ndebera agashari y'urupapa we ku mutoto yashinuye akabare kose baravuga ati respect to you girl. Umukobwa yateruye club yose ikamusaba vibe kidogo papa. Tia vibe sister ure mutingishe vibe alaka. Umwana navuze ati uyu mwana yanteye ubwoba navuga ati noneho rero umwana kuva tondo kinaje mu ma 20 ewa umutoto mwana mubona imana sanga ya ewa ari wari karanza faye avuga ati umutoto atagutaha gute man yatsafaye gitamwe ibintu by'ibinyoga papa kandi usabe vibe tingisha jamaa ure yaga kamata nyash Petit. Yazaga kwita umuntu ahagaze umutatare kari je narabonye Petit uyu mukobwa naramwizeho ndatora na sweet ndavuga ati none iwani kwashirana niyo pe ikwashirana iko amazi ngira ngo amukurikira navuga ati mundada ngiye nshaka kumubona yasinze ari hasi agwa agaye umuntu amotiva proud avuga ati mukore nyinshi turahari ntabwo ishino ukore kare ahubwo ni umutanga ukuna ku maseka baci usanga baza ngumutambishike wa bashinutse aguma batora down ndakavuga ati what's up man pula waka this is Tejiro sasa aho byose bibiye na kumwe na Bresi sasa yo Petit wana batwaje muri birthday yiwe wana ndenga twatumaze kuzuara katoya duhige mu tuyo dukizana 100% yatumaze twatake keke wana mu miguruko
DJ nawe rero ngo yashikiriwe papa. DJ avuze ati je muntu nakabaye munyibiramo sinanavyemera ariko nanjye nkifatiremo. Respect to you DJ. Hano DJ batanze umunezero kwitwa avuga ati ubundi nimwe bacu kabisa. Ebana koyisho ni wararaye. Bana bya bindi vy'isondekaje. Amamiliyoni abayazanywe ngaye ibikoresho reka bavuga ati mu gutanga umunezero wundi n'ijuru bazimenya niba bazobasaba karanga muntu ntabyo tuzi sura on DJ anagira na mwake mix agati petit manzo yeze clip kumbi divide nani kintu niyiziye papa goriranda rekasha abantu bazikurahe ngiye ko byanyorera natanga nawe yumvira nawe niyo misoriza papa mani je narongo kabisa this BJ tubikiye byinshi iyi budget tubikiye byinshi man nayo mponye bimwe mu byitubikiye navuga ati ubundi buja yo kugirira niyo kugirira ni umenye byo complete baba ngiye bana na conclusion yiwanje bivanye n'ibyo nabonye nawe ngira uri kubirebesha amaso ngariya ajonga batangiye kugwana bagati mera bagati wana arafungwa abapolisi bagati nje rero kugwana ndimo muri clip ndimo kwihorera ndimo ibindi sumbaze papa tantegera kila ewa vibe iteye ubwoba papa vibe iteye ubwoba papa toto wabije umwana fahi ya uvi muri Kenya mama amumansu zimubi ndaki ndavuga ati wako this is babji mitabi baba ndaki ewa ni muti wo mu kote wonca kwica muri rimzi dufise wana bikora OG mutababji ewana mutima bar man wa peace vibe ewana cyakora petit nareme mazurebe rero final yo biherira ndebere wa mwigeme wacu ndebere wa murundi kazi wacu iyo biherera kunu ugarasho ndebere umutipe kunatakara umutima mnyongeye yisanga mu bigori wagwana pula umukobwa kari gatumwa mani ngiye nawe ati ahantu niraha sindimo jamaa ewan show yari show ndaki wababaziki kibirori bya abatanguye bitirega amabiye ewan ikarato yose ndagatanguye gusinda bagwa mu ntebe mama yake na mama what a game, what a vibe, getting vibe